Slika koja je sačuvana je slika Paje Jovanovića koja se nalazi, nažalost, u depou Narodnog muzeja u Beogradu. Dakle, jedina slika Lenke Dunđerski, za koju se mislilo da je jedina, sve dok jedan istoričar umetnosti pre 5 godina u Novom Sadu na ikoni Svetog Đorđa u Sabornoj crkvi Novosadskoj nije prepoznao lik Lenke Dunđerski. Dakle, Paja Jovanović je utkao u lik Svetog Đorđa lik Lenke Dunđerski. Nedavno jedna gospođa iz svoje arhive izvadila jednu fotografiju Lenke Dunđerski koja je obznanjena javnosti, da bi javnost imala uvid kakva je to lepota i kakva je to neljudska i vanljudska i svetovna lepota očarala toliki broj ljudi, očarala velike umetnike, Paju Jovanovića, Lazu Kostića, Uroša Predića, da stvaraju i da muzu svoju uzmu Lenku Dunđerski. Lenka Dunđerski je u jednom svom dnevniku, takođe objavljenom pre nekoliko godina, obznanjenom pre nekoliko godina, navodi u svom rukopisu i neke misli koje upućuju da je i ona sama bila potajno zaljubljena u 30 godina starijeg Lazu Kostića. U jednom razgovoru koji su vodili na Badnje veče, izjavila je Lazi na pitanje, stalno se postavljalo pitanje devojci od 23 godine koja je bila neudata, kad će da se utakmi. Porodica joj je svaki dan to pitala, nije nikad silio njen otac, pošto je bila mezimica i ljubimica. Ona je odgovorila da se bude neko našao poput i kao Laza Kostić, ona će se udati za njega. Laza Kostić nikada svoju ljubav nije hteo da obznani prema njoj, iako se zaljubio na prvi pogled, jednog prostog razloga, godina. 30 godina razlike i veliko poštovanje koje je gajio prema Dunđerskima i njenom ocu Lazaru Dunđerskom. Inače je bio kršteni kum Lazareve dece i zbog tog prijateljstva sa porodicom nikada nije javno, samo dobri poznavaoci su mogli da uhvate taj iskrčavi pogled koji je Laza u susretu sa Lenkom imao. Laza je u svom dnevniku zapisao da je poslednje godine njenog života uhvatio i njen tajnoviti pogled upućen ka njemu i od tog trenutka i od tog časa nikad se više nisu videli. Ne zbog Lenke, pošto je ona to htela, nego zbog Laze, zato što je on to hteo. Nije hteo da pokvari prijateljstvo ljubavlju. Otišao je, javljao se samo pismima, pisma su izgubljena i otkrilo se da je Lenku Dunđerski nudio, da tako kažem, jednom svom